stan ya ka policy juga executive committee. Namar habang ya keren ka delegation members to speak about ILP. Kumbagalang i kumbangin kon benta ya ka ILP. Tenri ka tuan hakin kisni maka di issue ka barang very hot issue. Isu apa sufu ya stan jong executive committee baru siam. Ya ka ILP bad ya ka district councils. Ke Mr. Chairman, hoi member refer ya ke bami apa ke kot kubur. Kawin lagi kot kubur kasih. Ba ke Home Ministry ke ong pihak banjir pikwa ILP ni pikwa schedule. Dan rewat lah kataru ngamnut ban komen sani lani ban admin. Ban ombak kadai ni yang pada kata kabius ke bawah nak ke Home Ministry. Nama keempat don kata kejingnya keren ke balong official. Ba kandon kejingnya keren ke Home Ministry bagi government clear. Ban nilai iru kejing pensyai nak ke government of clear ba kamdon kum kata kejingnya keren. Aduk mentah. Yang bagi empat yo snow kum kata kejingnya keren. Terewal lah kata nama bau member kuat ban tip ya ke jing snow jongi kum ke council. Hak kejingnya dai bagi ni isu kestaan kalong very clear. Kasik schedule kaya lah kasik schedule ke ILP kaya lah ke ILP dengan soba ngimde banya mix lang ya kani apa yang ke ILP bat ke kasik schedule Semasa hal ni umut baga election nomor ba belum hot apa pagi sebelah nomor dika schedule ni bagai ke election block bet dia ka comment tinggal ina statement jung cimsta bong bangin selai banyak kedu bagi kamtam gitu ki sing ba yakin tadi ka LP ti nomor statement dengan sekolah di syari siam kadon dia kalau mau bisa pertama tidak mah nomor dia syari dari siam ba menang dia ki tayo bladep iba Union Home Star One Civilization Law Kila siam nak lihat council yo ane balik kedua nak kayak gitu mereka coba nak beli mereka isu. Mr. Chairman, hoi Union Home Minister lawan dapat selo akan ika hari ini kita yo kita ladap. Nak kalian jongi ka isi ngilapha ya ka city bagi pan ya ka appointment badu Union Home Minister. Tenre haka hilatip hi kumbaka jingwan ka jung kalong tang sisngi ndai bero sisngi ru wan haka por sibaji ban address ya ka NEC meeting ban hadir ketu ke uya kendo ban ka government bat laong ingi ban suwan ban handover tang ya ka memorandum tenre nak kalian ka junga ngalakan tai kata nomor ba kamdon jingmut ba ngincuan ban ya kendo iu tang ban handover ya ka memorandum ngong wani ka memorandum ngalak ban hak namba EDC lah ni lembau chief secretary dengan subtere dan renglei haki la patai kubur ba sawan beang au liu benai leber ban ngang kermen ba nak kalian kejungi ngin saai ka ngin sapa ni ka appointment ka bati kena bangin yo bani kendu iu au liu benai leber ban nakwi ka sur kum ka ye nilaya mencurlang banyak pas ya ka resolution borang legasi ba operatika menika ILP ti apa kalau kita sesuatu yang disai di siapa hatu kan dia diston jomi berapa house lapan yang seka state government la depas